dumelane ke la bohlano bontate le bomme fela ehlile ke kgathetse ehlile be ke nana ke kgathetse ke kgola isale ke shoota hangwe be ke ena ka po habedi ke a leka o le fa content mara ehlile a khona energy ya ka ya hana straight ha ke a kgathala mmeleng ke kgathetse ka kelellong kore ke kgola ke engwe ya di challenges tse di content creator di sa buing ka yona ke kgathetse ka kelellong ka monana ha ke khone o nahana ha ke re la hopola di script tse ka nna ke imolla tsona ona mo ke dinkang teng ha ke khone o nahana ha ke khone o tla ka story se setjha ehlile kelellwa ka e kgathetse le a tseba ke dula ke le fa content ebile ha gabe ke teng manta fela ehlile be ke nana le bone le lona ga motho eno a gona ehlile ke lekile ho iphushanyana ehlile ha ke na motivation ha ke na ntho nkgothatsang ho shoot ehlile hele boko bona ba ka bo kgathetse mme ga tseba ho mosebetsing o molomong hona le di break ya kere hona le di break hona le di leave ke December na tjena mesebetsi e kwetse ke kgola kelelo ena ka ntse bona go batho ba phomotse ba hae empa gona ga phomola ga kwala pero ka ba ka kwala mo le gona ha ke re kwala re bule ka bo diwane kwa gre ke a hle kgathetse ba nna ke kgathetse ntse le hopola go mosebetsi ona ke re kono mphidisang ha ke sa shoot o tshwa go tšhelete ha e kene fela go kwa bile ke hlile le tšhelete ke sa e beya ka kelellong hona tshi kwa ke hloka ho phomotsa boko bona bo hloka ho phomola bonana jole ke renke ke lo kuta hloena ke kgola ke engwe ntho tsentse di etsa hore ste ka nahana se ka ba creative eno ke tsa mabutle ntse ke tsamaya ka 80 speed limit ke 70 pero bana batho ba mfeta ba nkwatetse tjeka ka re ntse ke tsamaya ka 20 anyhow renke break nyana nke re bule mane ka bo duane mane tsa January hai ke a tseba hore mosebetsi ona kwana o mphidisang monana ke mo ke jang teng mo ke mo ke khona gore ke patala rent wa bona nne ke tshele maforanyana ke re like kae fela e hlile ona tjela e hlile wala khona ko hlile ke kgathetse ka sefo bela ke kopa ho phomola ke a se ke le kopa ke go ke kopa lona bele ka ha ke lona di boss tsaka nna ke mosebeletsi wa lona ke hiruwe ke lona mosebetsing mona ka o bele ke kopa gore lona bembaka le ntokolla ke nke le fihle bana la ka ba beke fela le finyana bo beke fela ke refresh ke qale fatshe hantle ke le fresh ke le creative ke tla ka di story tse monate tse le kgonang ho ithuta ka tsona tse le kgonang ho le thabisa wa nthola ntonyana tse ka ntseno fela ba abo ha ke na ngana go etelele sentse di ke di 22 sane di 20 to 1 10 days nyana fela ke ikopela 10 days nyana fela ya leave bembaka ena o tla ntšhaisa ngwana ena o ema bang ka mogaka e shedi ka bo modonza sa bona go ba tikwetse anywho a ga gwa le mahlanya ke lo kuta hlo nke ke hlatswe le kolo yena na bona ke kgola nke ke reke 6 pack nyana ke reke 6 pack nyana bo le ka hella bohlano ena my friend ya ka ite mona Cape Town e fihlile tsa tsinde o go tswa ka o teng bale o sa ne ke tla lo spenda na kwa le ena ke kgola hanka ka jaifa ka ke thabe ke bona batho be ke ba ratang wa bona ke tla ba monate ke tla le fa content sanate le ena o kgathetse ma tshakileng o batla ke molate so ke tla molata ho sane bele ke kgola yena he kena motho a tla mphusha go ke shoot ka kgola ho sane ha sengwe sa ho sane ke bitse bo sonta kwa ne ke re fela ke le informe ha nke ba ke rata ho etsa ho nka diqeto fela ke sa le betsa bele ka beng baka e le lona ba nyihirileng ba mpatalang hoba mafelo a kgwedi ha le mphoqe ka nnete tšhelete ya ka le mfa yona e le jwalo e felletse bele ke ne ke re ke tla o lona beng baka ke kope fela mokgwa o phomola mo ayere anywho ke Friday ke December ba fethu ha re beng responsible re taweng hantle re ntse re hopola hore January di ja fatshe wa nthola yere tšhelete ya rent re se ra ile bala le yona re patela di rent mono bana school fees re ba rekele di uniform o ga se ra tawa majwala a turu bana ba apara dieta tse ba shebileng ka hanong
ebe ho ntso thwe he bofutsana ho sena bofutsana ba nix le ntho tse ntse di etswa ka bomo ha re beng responsible le batho ba ka ke a la rata kena ya tseba lona la ngata danko